Баяман сценарийди бир башкача түзгөн экен. Бизде де шаардан атайын алыскы тоолордун арасында буудай өскөн бир сонун керемет айылдын чекесин алып келип клип тарткан да. Жылата иштеп койду. Кырмайны кой, колун кой. Шустав, шпетал. Жақында. Давай, уй тартпай багы. От души. Уйду тартыш керек те. Анда давай, уже кетип аткан. Съемочный группа даярданып атат. Баяман негизи акыркы күндөр ушундай массовый клип тартып калды. Так, даяр турула баштайбыз азыр. Жалпысынан бир 30-40 адам эрişип алып жүрөбүз, чубалашып алып келдик. Буюрса башталат азыр. Деп маршруттан ичинде кыздар бар, а? Ичи толтура кыз. Айылдын кыздар. Мен ошо кыздарга кичине мындай нормальный жашынакайраак көрүнөйүн деп бери жака келип алып боеруп атам. Көрдү. Так, життер. Ким чыгат биринчи? Ой болот. Тиги өйдөн кайылдын життер келип калып сүйлөшүп коеюн азыр, а? Таш барбы десем? Караң. Шаардык бир кыз келди окшойт бет айылга. Шаардан эмне жагым тугандар? Алма дейсиң? Сомус келе. Шаардык кыз болот да. Сомус бе? Жигил казага. Ба, улайса. Бирден күтейин мен да. Шаардык Saat 5:30. Biz bu saatten Şınka'ya geldik. Abi şuldaktan da taz da. Gördün mü giyindik? Ötümüz son iken. Özüme çok ötük yalı. Son iken. Ayılınca şos. Siyece kal. Ayılda sonunda da çok. Sonra. Tınç. iPhone ayılda. iPhone. Normalde. Tamam. Yani salk olsun da. Belki dostlar. Yakın alçık olsun. Ayılınca şosunda. Alçık olsun. Kaçın ayılda. Şardan geldin yere. Biz atayım şahardan geldik. Bişkek'ten geldik. Kino tartasın var o? Kino klip tartalım. Klip be. Siz özünüz ne cümüş kalsın? Ya. Özünüz ne cümüş kalsın? Şöyle ayılda. Bu ara ne ki arayanda kaldı karga. Son iken özünüz yasanız mı? Ben yazarım. Şartlar gelip degenden kişine gülpüller de koyup. Arabana. Ara öyle. Aylandır koyun degen mayıldı. Azile şahardan sulu kızlar gelip de. Noşlarını birazını alıp kalbayız mı? Kızlar gele. Son kızlar gelip. Kalsa alıp kalalım da. Kapta. Kalıp yakta. Birazını size verelim. Atlar olmaz ayılda. Ayna gülden başka hiçbir yok. Ayılda birle. Birle var. Al. Ayna gül jakşı göresi var. Al oturganda bu araban demesi balonları jarılıp basıverdi. Diske sallayda turur. Oşan için şunday kaldı da. Peki balonları. Balonları jarılıp kaldı. Sandı eme. Hazır. Keçakta kızlar gelip saydı hazır. Hazır son dakika var ayla. Paralı. İsmail'ga şarkı kızlar gelip kaldı. Ondan nan puan ala gelip dedi şarkı. Değil. Şarkı kızların ondan. Canım. Şarkı şunda cezin veriyor. Siz birinci olacak mı? Bunda ceyle pis pis kırdı. Ayılda bunda yok da. Haylalo. Kim zaman komentarий жазса, eşek de Kudagay. Не oldu at yerde? Klip bulu atay. Kuda. Klip mi? Klip. Kilip. Tart koşun. Ne oldu at? Zapravka oldu. Antrak. Bayaman. Antrak.
Kontrakt bo'ldi ata. Get taydaymiz. Hurmatli eshak. Eshakni biz qiynadik, bizda eshak qiynadi. Baribir eshakligin qilib aytqandik qo'y, burgan жаққа burun qo'y. Sen бүгүнкү ишиңди жакшы аткардың. Таза жана так клипке тартылдың. Сен бүгүндөн баштап айылда башыңды көтөрүп жүрүшүң керек. Сен ошондой эшек болдуң. Хитсиң Аябай сен. күчтүү клипке тартылган айылдын эң атактуу эшеги сен болдуң. Ошон үчүн сага эмне дейбиз? Алтын башың аман болсун. Чармачылык. Эми соңунда контракт боюнча селфи бар болчу. Бир селфи, анан бүттү, бошолду. Деп коебуз да кина. Ох, құлағым аға тиді. Кулак тийген экен. Кулагы ушундай. Кимге эшектин кулагы тийсе денесине. Эшек болып қопты. Ошого кичине кыйыныраак болот. Айтқоче. Мен қолданмаймын. Атайын 2 кат кылдыңыз ба? Жоқ деги Эля деген өзі жасады да. Ушундай жакшы болот. Булар агып түшсүн деп. Да өскөн гүзелим. Асемеже айнектен чык койсоңуз болобу? Жок, бер. Жаман кыйналдым. Көрсөткөнчө. Үйлөндүм мен. Улуңар нурма үйлөндүм. Жар. Бул сүйүүнүн символу. Хайлалу, хайлалу. Атайын ушундай кылдыңыз да. Хайлалу. Абайлан. Трек. Хы десе. Аты хы. Мунуку? Бул кандай жатыш болду? Бул жатыш. Аябай. Кыйын болду. Элдер айтат, бүлтөлөч. Ушу ырчылар силерди эл багат, жыргатыңар, ырчылардыкы эле кыйын, оңой жашоосу. Элден алдыңар, бергиле. Biz беріп атпайды мына энергиябызды қосып, өмірімізді қосып. Қанша энергия, қанша жылдық өмірім кетті бұл клей үшін. Ешегізбен бүгін қалаға шығыпсыз да? Оз жапқан бойдамын, оразамын. Ысық болса көре тастарымда. А бұл гүлдер кімге? Кімге бұл гүлдер? Бұл гүлдер солып қалды. Шардан қыздар келген екен атайын. Сол анап па? Айдық жігіт. Бір романтик екенімді көрсетіп қойын деп атайын. Гүлдерді алып алып. Асема деген еже бар ғой, жаңағы кинодағы. Жылчы? Кинода ежеш, ошо эже келип туруп. Сагындан демдем кем экен деди. Ешегиңди топтоп коюп, ушинтип жатат экенсиз да жайлоодо. Жайлоодо тайып жактар. Сиз оңой эшенсе жакта жигиттер. Ешегиңиз канчанчы жылкы? Бул качан телевизордон чыгабы? Ооба. Камчы жок. Давай. Кана айдаңызчы? Мен жакшалы. Ооба, мен Гример жакшы. окшойт. Ооба, гример. Силер менен бирге отурган жакшы көрөм. Бол. Бол тартып койдук. Бизге Асемеже, бу аз адам болсак дагы көптөй кабыл алып коюңуз кол чабууларды. Кол чаппайсыңар. Браво, рахмат. Сон бол, сон. Өтө күчтүү режиссер менен иштедик. Кинодон көргөн сендейди, жактырады мендейди.
жакшы эшекке мойнуна унитазды кийип алып. Az zapravka kıldık da mı? Бул эшек бүгүндөн баштап Кара Балтада популярдуу эшектердин бирине Гиннес китебине кирмекчи, кызыл китепке кирген эшек болот. Бул клипке тартылды. Молодец.